Vhagudiswa vha henefha kha zwigidi zwa madana a ṱahe kana 900,000 vha fhano Afrika Tshipembe vho takutshedza na milingo yavho ya matiriki ino vhege. Vunduni la Limpopo vhagudiswa vha pataho zwigidi zwa dana-fumbili-ina vho ḓi nwalisela milingo yeneyi. Mahola vundu la Limpopo ḽo shuma zwavhudi ḽa phasisa vhagudiswa vha matiriki nga phesenthe dza fusumbe-tahe kana 79%. Tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Kha vhariri vha avhele zwo ri vha bikela zwone madekwana namusi nga dzina ndi pfi ndi vhuyafi mathode. Zwa Maramani unazo zwa Maramani. Ḽiṅwe ḽi faraho ṱhakheli musi zwikolo na vhagudiswa vha kha gaḓa ḽa nzudzanyo dza milingo ya mafhelo a ṅwaha kha madzingo o fhambananaho u mona na shango hu khou vha na zwiwo zwa vhagudiswa vhane vha dzhenwa nga biso musi vha zwikoloni ha pfala uri hu na zwe vha ḽa zwine zwa humbulela uri zwi nga vha zwi na mulimo nga ngomu. Vhaṅwe vha vhagudiswa vhenevha vha fhedzisela vho lovha, vhaṅwe vha tou ṱhaṱhuvhiwa maongeloni vha dovha vha vhofhololwa. Vunduni la Limpopo na hune zwenezwi zwi khou vha hone ngei Tshikombani hune ha vha Nzhelele ndi ya vhege yo fhelaho vhagudiswa vha padaho fu-ina vha gidimiswa vhuongeloni ha Silomu nga murahu musi vho ḽa masimba ane a khou humbulela uri a nga vha a na mulimo. Na hu khou itea mini zwikoloni zwashu? Heyi ndi yone mbudziso ine lushaka lwa khou ḓivhudzisa yone. Ri khou livhuwa vhadededzi vhashu vhe vha kona u ḓifha maanḓa a u kona u dzhia vhutshilo kana mishumo yavho vha ita kha risk musi vha tshi hwala vhana vhashu vha tshi vhaisa sibadela ngauri a si dzi ambulance mara vho dzhia vhuḓifhinduleli havho vha baby vha hwala vhana vha vhaisa sibadela. Ri na vhadededzi fhedzi vha 11 hafha tshikoloni tsha Tshikombani musi ho sala vhadededzi vhavhili hangeini vha tshi khou thusana na open file zwi amba uri na vhadededzi vha 9 fhedzi vhane vha khou shuma u hwalela vhana of which a zwi konadzea uri ni wane vhadededzi vhashu vha tshi ḓo vha vho ḓala sibadela ngauri vhana vhutshilo havho vho kha risk. Vhadededzi vha kona u hwala vhana vha make sure matshilo a vhana vha vho riṋe a vhe o vhulungea zwine ri khou zwi appreciate hezwo. Zwi a ṱoliwa ro vha ri navho havho vhane vha rengisa vha khwaṱhisedza nga vhone vhaṋe uri ni hu na mudededzi ane u a ḓa tshi tsheka zwo ri ni zwithu zwo expire lini kana zwo na expire na hune ha zwi koni u vhonala zwa nga ngomu uri nga ngomu izwo zwo expire na ndi hezwo zwine ho kona u dzhiwa dzi sample uri ni zwi kone ha zwi ṱoliwa. Mulaedza ndi uri vhathu kha shango ḽoṱhe kha vha ṱhogomele zwiwo zwi no nga zwezwi sa izwi a zwi ngo wela tshikolo tsha Tshikombani fhedzi ro vha ri khou ḓi tou zwi pfhavho na kha vhuṅwe vhupo ha kulevho mara zwo no ri welavho ri hayiwa ro zwi ṱanganedzavho uri yo ḓivha thesite kha tshikolo tshashu. Ndi nga mini muvhuso wo fhumula, department yo fhumula, MEC wo fhumula, minister wo fhumula, ndi nga mini vhoramaphosa vho fhumula. Vhana nga ngeno ḓuvha na ḓuvha vhana vha tshi khou ḽa zwiḽiwa si zwone. Feme dzi khou ita ngori dzi fhano zwi amba zwa uri hu na zwiṅwe zwine zwi khou tshimbilisa zwone. Hu na fulobo dzine dzi khou tshimbila nga fhasi uri nṋe ri si ambe ri valwe mulomo mara a ri nga ḓo litsho amba ngori vhana vha no khou pfha vha vhane vha vho riṋe ri khou tou humbela zwa uri department kha dzhene khazwo hezwi zwithu zwoṱhe zwi fhele. U sedza fhungo ḽa madekwana namusi ndi na vhaeni vhashu vhane vha ḓo ri thusa u pfesesa zwinzhi nga fhungo ḽeneḽi khathihi na ḽa milingo ya mafhelo a ṅwaha ya vhagudiswa vha matiriki. Zwa zwino kha ri mbo ḓi dzhena tshidzikini tsha fhungo ḽa madekwana namusi ri ṱanganedza Vho-Mavhungu Lerule-Ramakhanya vhane vha vha MEC wa pfunzo Vunduni la Limpopo. MEC ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza. Ṱhamusi tsha u tou thoma ndi tsha uri hu khou pfhi vho fhumula a vha khou ita tshithu nga mafhungo ane a khou kwama tshiwo tshe tsha itea ngei Tshikombani na zwiṅwe zwine zwa nga ḓivha zwi khou itea. Vhana vha khou ḽa zwithu zwine zwa khou humbulela uri zwi na mulimo nga ngomu. Sa muhasho sa MEC vha zwi ḓivha na zwiwo zwenezwi hu khou itea mini, vha khou ita mini ngazwo? Ndi khou livhuwa muhashi ḽokovhela na kha vhathetshelesi vhashu vhane vha vha hayani. Riṋe sa muhasho a ro ngo fhumula. Tsha u thoma mubebi musi o kwata kana o tshuwa u ḓo ri muhasho wo fhumula o hangwa uri tshiwo tsho bvelela tshifhinga tshetsho na ene o tshi pfha zwezwo. Zwi amba uri na riṋe ri vha ro zwi pfha zwezwo mara vha ḓo zwi ḓivha zwa uri hafhaḽa zwe zwa bvelela Tshikombani ho vha hu si kha tshikolo tsha u thoma. Zwe zwa itea ndi zwa uri thimu yashu ya vhane vha dilana na mafhungo a zwiḽiwa vho mbo ḓi vha kha high alert musi ri tshi vha na tshiwo tsha u thoma tsha uri hu nga vha ho vha na mulimo kha zwe vhana vha ḽa tshikoloni kana kha zwe vhana vha renga kha vhabebi vho no rengisa zwikoloni. Ho ya ha vha na uri hu vhe na dzindingo dzine dza dzhiwa hu tshi khou sedziwa uri musi vhana vha tshi khou ḽa ezwo zwiḽiwa
zwo tsireledzea na. Tshiṅwe tshe ra ita sa muhasho ndi tsha uri riṋe sa muhasho musi ri tshi ita zwiḽiwa tshikoloni ri vha na u vhea zwine ra zwi vhidza uri ndi plate ya kholekhole, ghost plate, ine i fanela u dzula ya sala i tshi khou itela uri arali havha na tshiwo tsha mulimo ri dzhia heneyo plate ra isa yone laboratory. Ndi zwone zwine riṋe sa muvhuso ra vha ri khou zwi ita behind musi vhabebi vha sa zwiḓivhi ro dzula na vhana tshikoloni. Mara ndi khou takalela uri tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe tshina vhadededzi vhane vha fanela u tshekha uri zwiḽiwa zwine zwa khou rengisiwa nga havha vhathu ndi zwi khou tenda uri zwi nga rengisiwa. Mara nṋe na vhone zwa zwino ri khou fanela u dovha ri kha zwe zwa dzhiwa ri ye ri sedze nga uri ho vha na vhaṅwe vhana vhe na vhone vha ri musi vho vha na dzi krempe malani avho zwa sumbedzisa uri ho vha na zwitshakatshaka zwe vha ḽa zwine zwa rengisiwa nga ndi khou tama u ḓivha uri vha khou amba uri tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe kha tshi vhe na vhathu vhane vha sedza na u ṱola zwithu zwine zwa nga vha zwi khou rengisiwa. A vha khou fha mushumo vhathu vhane a vho ngo zwi gudela na zwo sedzulusa na u ḓivha uri zwa vhukuma zwine zwa khou rengisiwa zwo lugela na kana zwi ngo lugela? Ndi uri zwine zwa bvelela ndi zwa uri tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe dzi SGB members na principal vha fanela u ḓivha vhathu vhane vha khou vha tendela u rengisa hafhaḽa. Tsho u thoma zwi amba uri vha ḓovha vha khou vha ḓivha uri ndi vha vhupo honovho. So ndi tshikolo tshine tshi vha tsho tenda na vhu principal na vhabebi vha vhana vho tenda uri ri khou ḓo vha na havhaḽa vho mme. Kha zwiṅwe zwikolo vha wana vho vha tendela vho dzhena dzharaṱani yo thoma arali zwikolo zwa hone zwi na dzharaṱa mbili. Kha zwiṅwe zwikolo vha wana vha nga nnḓa. Zwino hu fanela u vha na vhadededzi vhane mushumo wavho even professionally vha life orientation vhane vha fanela vha khou sedza uri hafha tshikoloni vhana kutshilele kwavho ndi kwavhuḓi nga mushumo wa u vha mudededzi henefho tshikoloni tshetsho. Zwino ndi vhadededzi vhane vha ḓovha vha khou shumisana na SGB u sedza hayo mafhungo. Kha tshiwo tsha Tshikombani ho itea mini? Maswa ndi afhio? Ho itiwa dzindingo, mvelelo dzo guma gai? Kha zwa Tshikombani ho itiwa dzindingo, ro humbela vha muhasho wa mutakalo uri kha vha take over nga uri musi ro no isa vhana sibadela dzindingo dzine dza bva vha fanela uri vha thome vha dzi sedza. Vha ḓo zumbula uri nga tshiwo tsho u thoma tsha vhana vha hangei Malamulele ro gidima ri tshi khou ri khou ṱoḓa u vhona dzi result, mara musi zwi tshi vho bvelela Tshikombani ra vho ri hafha hu na maṅwe mafhungo zwi amba uri kha uyo itiwa dzi test dzindingo dzine dziya dzayo isiwa laboratory. Vhone vhane vha vhuye vha tshi khou ri vhudza uri kha zwe vhana vha ṱanza kana zwe vhana vha bvisa vho wana hu na zwifhio. Ndi khou wana brief ya uri vha mutakalo through minister na vhone vha ḓovha vha tshi khou zwi sedza. Hu ḓo vha na muvhigo une vha ḓo ri ntshela wone vha dovha vha u ntsha vha u isa kha lushaka u itela uri roṱhe ri kone u ḓivha. MEC musi vha tshi khou vhona uri zwiwo zwone zwi khou hulela fhethu ho no nga vho Gauteng ṱhamusi na vunduni ḽo no nga vho Eastern Cape zwino na Mpumalanga nahone zwi vho thoma u vha hone, a zwi vha remisi ṱhoho na sa vundu la Limpopo lune na vhone vha pfha uri hu na zwine vha nga fanela u zwi ita arali zwi hone? Zwi khou ri remisa ṱhoho mulovha musi ri tshi khou sedza vha grade 12 vha tshi khou thoma u ṅwala ro vha ri tshi khou amba na vha zwikolo uri kha musi rine tshiṅwe tshine ra fanela u ita ndi tsha u sa tendela vhana vhashu vha grade 12 vha tshi ḓidzhenisa kha mafhungo a u ḽa zwiḽiwa zwine a zwi ngo prepariwa nga rine vhane and a zwi ngo prepariwa mahayani avho. Zwi amba uri kuri kha vha ḓibvise kha u renga zwitshakatshaka zwa u ḽa kha havha vhane vha rengisa hafhaḽa. Ndi vhabebi vha vhana vha community heneiḽa mara kha vha ḓibvise khazwo ngauri ri khou lwana hune vhone havhaḽa vhabebi vha khou renga hone. So ndi zwiṅwe zwa zwithu zwe ri tshi khou sedza kha dzi district dzashu kha u vhe na u amba na u tsivhudza vhana vhashu vha grade 12 uri nga itshi tshifhinga ni nga si tsha sokou ḽa zwitshakatshaka zwine na khou zwi dobela nḓilani. Aiwa, kha vha ḽi fare ngo ralo ri tshi vhuya zwino ri ḓo vha ri khou tou dzhenisa tshoṱhe kha ḽine ḽa khou kwama milingo ya matiriki. Kha vha ri thome ri ye maragani ri tshi vhuya zwino ri ḓo vha ri khou dzhena tshoṱhe kha fhungo ḽa milingo ya matiriki ya mafhelo a ṅwaha yo thomaho nga musumbuluwo. Muyeni a songo walaho zwa Maramani hu nazwo zwa Maramani hu nazwo zwa Maramani. Ri khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa Maramani ri kha ḓivha navho MEC wa muhasho wa zwa pfunzo Vunduni la Limpopo ndi Vho-Mavhungu Lerule-Ramakhanya. MEC, kha ri ḓo dzhena kha mafhungo ane a khou kwama milingo ya matiriki yo thoma nga musumbuluwo u swikela zwino zwi khou tshimbila hani Vunduni la Limpopo zwa milingo ya matiriki? Ndi khou livhuwa nṋe ndo takala ngauri mulovha ro vha na ḓuvha ḽavhuḓi ḽa u thoma a ro ngo vha na
na tshiwo a ro ngo vha na u thithisea. Ndi nga amba uri he nda thoma hone ndi tshikolo tshiṅwe tshine tsha vha na vhana vhanzhi, grade 12 ya hone ina vhana vha 177. Ndi tshi swika ndo wana principal na vhadededzi vho arrange uri ngauri ndi ḓuvha ḽa u thoma vhana kha vha swike vha thome vha ye assembly, vha songo swika hezwiḽa zwa uri vha khou swika vha khou namba vha khou ṅwala mulingo, uri vha humbudzane navho uri zwi ra saina nga ḽavhuṱanu zwa pledge ndi zwifhio zwine zwa tendeliwa, ndi zwifhio zwine zwa tendeliwa kha muvhuso kha musi vha tshi khou ṅwala. Ra wana uri hezwiḽa zwithu zwo ri thusa uri vhana vha khou swika nga tshifhinga, mara ri tshi tsheka kha province yoṱhe a ro ngo vha na vhana vha songo ḓaho, vhana vha songo swikaho nga tshifhinga. So vha mafhungo a u thoma, mara tsha vhuvhili ro dovha hafhu ra ri kha ri ite mbetshelwa ngauri tshithu tshihulwane tshi no ri phenikisa ndi mafhungo a security. Ro ita mbetshelwa ya uri ndi zwifhio zwine ra fanela u zwi ita nga ḓuvha u ḓivha uri mabambiri o swika zwikoloni na dzi answer book, nahone vha tshi fhedza u ṅwala zwo dzhiwa nga tshifhinga uri zwi yo storiwa hune zwa fanela u storiwa hone uri zwi vhe safe u swika musi ri tshi ya kha marking. So hezwo zwithu ro wana uri zwo tshimbila zwavhuḓi. Ri na komiti yashu ya Prof Jok ine ri zwi stakeholders zwoṱhe zwine ndi rine sa muhasho na mihasho ine ya kwamea na mapholisa vhane nga matsheloni ri a thusana u tsheka uri kha vhupo vhufhio na vhufhio hu na vhathu na vhane kha musi vha khou ṱoḓa u ita zwa migwalabo kana hu na vhathu vhane ri tshi sedza ri nga wana uri zwi nga ri thithisa. Ri khou thusiwa na nga vheiwe sa SABC vha tshi vuwa vha ri mutsho u ḓo tou itisa hani. So hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwi a dzhenisiwa fhaḽa kha komiti uri ri kone u vha ri ite. Ndi khou tama u ḓivha uri kha vhupo vhune vha nga wana uri a u tou swikelelea zwavhuḓi, vunduni ḽa Limpopo ndi vhupo ha mahayani, hu na fhethu hune vhaṅwe vha nai vhuṅwe vhupo na dzi bada a huna, afho zwi khou tou itisa hani siani ḽa uri vha kone u swikisa mabambiri a milingo kha vhana nga tshifhinga? Ro shumisa trial examination u ḓi testa uri ri nga vha na dzi nḓila zwino rine ri vha mashudu ngauri tsho thoma dzi mvula a dzi a thuna, so zwi amba uri vhupo hashu vhoṱhe vhu kha ḓi swikelelea. Hu nga vha kha musi tshi tou vha dzi gravel road mara vhupo hoṱhe vhu khou swikelelea. So ri tshi khou shumisa trial ro wana uri vhupo hoṱhe vhu a tshimbilea, so a ro ngo vha na mathada hayo. MEC ndi khou tama u ḓivha uri Mahola vha kona u swikisa 79%. Ndi khou tama u ḓivha uri na ṅwaha zwe vha zwi ita zwo fhambanaho na zwa Mahola ndi zwifhio kha u vhona uri ṱhamusi vha nga vha vha khou ṱoḓa u khwinifhadza mvelelo dza matiriki, zwikolo zwine zwa nga vha sokou shuma zwavhuḓi, zwo shumaho zwavhuḓi vha ita mini ngazwo, vha zwi litsha zwo raloho na uri hezwinoni zwo shuma zwavhuḓi, kha ri sedzese kha zwine zwa nga vha sokou shuma zwavhuḓi, vho ita mini zwo fhambananaho na zwa Mahola? Kha musi ndi tou categorize uri kha zwikolo zwo shumaho zwavhuḓi ro ya ra vha increasela dzi percentage, vha fhiwa support u tshi khou pfhi kha vha gonye, ngauri kha zwikolo zwe zwa zwi vhukati ho itiwa thusedzo ya dzi subject ri tshi khou sedza uri kha vha gonye nṱha vha bve kha u vha risk ya u wela murahu. Then ro ya ra vha na zwine ra zwi vhidza uri ndi accountability sessions na zwikolo zwine a zwo ngo shuma zwavhuḓi, ha pfesesiwa uri mulandu ndi mini. Havhaḽa vhane ra vha vhidza uri dzi subject advisors vha ṱuwa vha dzula fhasi na vhadededzi u vha thusa nga dzi lesson plans. So kha group heyi yashu ya class of 2024 ro ri kha dzi camp na dzi Saturday schools kha ri itese nga maanḓa revision instead yo tou dzula ri khou funza vhana zwithu zwiswa. Kha vha thusiwe after trial nga maanḓa camp heyi yashu yo fhedzisela ro ri kha u itesiwe nga maanḓa revision u itela uri ri make sure uri vhana vhane vha khou yo ṅwala zwino vha class of 2024 vha khou pfesesa zwine vha khou yo ṅwala ngazwo, ngauri vha ḓo zwi uri nga class of 2023 ro vha funza u tou swika ḓuvha ḽe vha 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 khou dzhena mulingoni. Ra ya ra wana uri okay arali ri tshi fanela u shandukisa zwiṅwe zwithu ndi mafhungo a dzi revision. So dzi camp na dzi Saturday classes dzo ya dza focusa kha dzi revision u itela uri vhana vha vhe vha tshi vho tou ḓivhesa zwine vha ri vho funziwa musi vha tshi khou yo ṅwala. MEC vundu ḽa Western Cape ḽi khou lila uri mugaganyagwama vho fhungudzelwa mugaganyagwama u bva kha muhasho wa lushaka wa zwa gwama, vunduni ḽa Limpopo vha khou kwama u swika ngafhi, zwi khou kwama ngafhi tshiimo tsha pfunzo? Rine zwa zwino a ro ngo tshintsha nomboro yashu ya kutholele kwa vhadededzi, so a zwo ngo ri kwama nga maanḓa, zwi ḓo ri kwama musi ri tshi ya kha miṅwaha i ḓaho. Na ṅwaha post basket yashu hezwiḽa zwine ra ri ndi tshikwama tsha MEC vha tshi khou ntsha 52,000 ya uri ndi vhadededzi vhane vha fanela u ḓo tholiwa kha zwikolo zwashu zwoṱhe zwa Limpopo. A ro ngo shandukisa ri tshi khou itela uri hu songo vha na
uri ri shotelwe nga tshelede mara hezwo zwi dovha zwa vha zwi tshi khou ri fha challenge ya uri arali tshikolo tshi tshi khou engedza nomboro ya vhana i tshi khou engedzea zwi amba uri mudededzi u khou vha na stress tsho u vha na vhana vhanzhi u fhirisa vhane mudededzi u fanela u vha naho ndi nḓila ine nṋe ra ḓo affectea ngayo mara a ro ngo tshentsha kutholele kwashu kwa vhadededzi so zwo amba uri zwa zwino na ṅwaha ndi kha dzi ḓo kona u badela vhadededzi vhoṱhe vhane ra vha navho aiwa kha vha ḽi fare ngo ralo zwa zwino kha vha ri thomere mavhengeleni vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya ri ḓo vha ri tshi khou khunyeledza nyambedzano yashu nga ṱhuṱhuwedzo ya vhagudiswa ri khou vhuya zwino. ri khou vha ṱanganedza kha luṱa lwa u fhedzisela lwa mbekanyamushumo ya zwa maramani ri a livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe zwa zwino ri ṱanganedza mueni wa vhuvhili ndi muṱuṱuwedzi wa vhagudiswa ndi Vho-Murendeni Ndanduleni u bva kha tshiimiswa tsha Musanda Foundation ri khou vha ṱanganedza ndi madekwana ṱhamusi muthu a nga tou tama u tou ḓivha zwavhuḓivhuḓi uri ezwi zwithu zwa u ṱuṱuwedza vhagudiswa zwi a shuma. Hezwi zwithu zwa u ṱuṱuwedza vhagudiswa zwi a shuma nga maanḓa zwi shuma zwi tshi bva kha uri zwezwi ri tshi khou tshimbila na shango hu na vhagudiswa vhane vha khou vhuyela murahu kha riṋe vha sumbedzisa uri performance yawe ya term 1 a sathu wana motivation ri tshi swika none ra vha ri khou i vhambedza na performance ya zwino kana kushumele kawe ka zwino vha khou sumbedzisa uri hu na improvement nga maanḓa nga murahu musi ro amba navho. Ndi khou tama u ḓivha uri musi vha tshi khou tshimbila vha khou ṱuṱuwedza vhagudiswa vha vhuya vha bvisela khagala na zwine ṱhamusi zwa nga vha zwi khaedu khavho thaidzo dzavho zwenezwo vha tshi khou amba navho. Tshino takadza ndi tsha uri hu na tshifhinga tshine ra amba na vhagudiswa havha na vhagudiswa vhane vha kwamea lune vha tou humbela na uri ri ambe lwa tshiphirini vha swika hune vha wana ṅwana a tshi khou tou lila a tshi khou amba zwi re mbiluni hezwo zwi vha zwi sumba uri mushumo ono ndi muhulwane nga maanḓa u dovha wa zwi vhona na nga uri tshifhinga tshoṱhe vhana vha tshikolo ri tshi fhedza u amba navho vha ya swika hone vha vha khou ḓa vha khou ri vhudza nga dzi khaedu dzine vha vha nadzo u vhalele vha tshi khou ṱoḓa na uri vha thuse nga u vha gaida uri u tshi khou vhala bugu sa izwi vha tshi khou ḓo ṅwala dzi final exam vha vha tshi tea u sedza zwithu zwo imaho nga nḓilaḓe zwi vha zwi tshi tou sumba uri vhana vha tshikolo vha khou swela u swika hune vha ḓiwana vha tshi khou bvelela u swika hune vha ḓiwana pfunzo i tshi swika hone ya shandukisa matshilo avho. Misi ndi khou tama u ḓa kha vhone ho vha na luambo zwone zwino hafhanoni president vha khou ri vho sainela u ḽa mulayotibe una pfhi bela bill wa vha mulayo kha vha ḓo tou ri isa vunduni la Limpopo zwavhuḓi kha vundu la Limpopo vhadzulapo vha Limpopo vhagudiswa na zwikolo u amba mini uḽa mulayo kana mulayotibe kana kha ntori mulayo ngauri wono vha mulayo u vhuyedza mini vhadzulapo? U khou vha vhuyedza kha uri u khou emphasize nga maanḓa uri zwikolo kha zwi vhe na luambo lwa ḓamuni lune lu a tendeliwa ṅwana muṅwe na muṅwe kha tendeliwe u dzhena a funziwe nga luambo lwa ḓamuni vha ḓo zwi humbula uri ri na zwikolo zwine zwi a hana zwa ri rine ri tou vha English kana ri tou vha Afrikaans dziṅwe dzi nyambo ri nga si funze so u khou ri vhuyedza kha zwezwo uri mavothi a uri ṅwana a dzhene kha tshikolo tshine a khou ṱoḓa zwi ḓo vha hone mara tsha vhuvhili ri dovha ra vha na vhabebi vhane musi vha kha dzi governing bodies vha dzhia maanḓa haḽa ra vha ro vhafha vha vhea kha vhone vhaṋe vha hanela na muvhuso u tshi dzhena vha ḓo zwi humbula uri zwi vhonalesea nga maanḓa nga January mara a zwi vhonalei fhedzi nga January kha riṋe sa muhasho zwi dovha zwa vhonala musi vhana vha tshi khou itelwa dzi disciplinary process uri hu vha hu tshi khou vha na khethekanyo nga luambo na khethekanyo nga lukanda kha hayo mafhungo zwino heiḽa Bella Act i khou ri thusa uri riṋe sa muhasho ri na maanḓa nṱha ha governing body u kona u tshandukisa zwithu zwine a zwiho kha u anana na constitution yashu ya shango. Ṱhamusi nga u pfufhedza ndi khou tama u ḓivha kha uri ṅwaha wo fhela khou yu zwine zwino zwikolo zwi khou vala zwa dovha hafhu zwa vula nga ṅwedzi wa Phando hu vha hu na gaḓa ḽine ra ḽi wana ro sedza mavunḓu nga vho Gauteng u ṅwaliswa ha vhana vhagudiswa dzulusa murole wa grade 1 khathihi na grade 8 ndi khou tama u ḓivha uri kha vunḓu la Limpopo vha khou tou zwi itisani zwi khou tshimbilisani? Ro no fhedza u vha ṅwalisa u bva nga vhege yo thoma ya November ri ḓo vha ri khou ita zwine ra ri khou dila na dzi appeal vhabebi vhoṱhe vhe vha haniwa ro ri kha vha aphile kha zwikolo zwezwo so hu ḓo vha na thimu ine i ḓo vha i khou dila na dzi appeal heiḽa thimu musi ri tshi ri khou dila na dzi appeal i khou sedza uri vhone ṅwana wavho o haniwa nga zwithu zwa vhukuma na hu na vhabebi vhane vha khou ṱoḓa u ḓiraiva na ṅwana muthu u shuma Polokwane a tshi dzula
Mankweng u khou sia zwikolo ari ndi ḓo tshimbila na ṅwananga nga ḓuvha nga ḓuvha a zwi tendeliwi ngori vhana vha Polokwane vha fanela u vha na tshikolo so ri khou dila na dzi aphili zwino nga November ri tshi vala nga December vhabebi vha ḓo vha vho no thoma u wana dzi phindulo dza uri vhana vha khou ya gai nga January. Vho Ndanduleni ṱhamusi ḽa u fhedzisela ndi khou tama u pfha kha vhone ṱhuṱhuwedzo kha vhagudiswa vhane vha khou ṅwala milingo yavho ya matiriki na mugudisa muṅwe na muṅwe na nga vha o ri ṱalela nga tshino tshifhinga vha ri mini zwavhuḓi tsha u fhedzisela khavho? Nṋe ndi ri kha muswa nyimele ine nga vha ni khou ṱangana nayo zwa zwino ṅwana wa tshikolo takuwani ni ime nga milenzhe na musi arali nga vhona zwifhio zwine zwa khou konḓa pfunzo i ḓo shandukisa vhutshilo haṋu pfunzo yo shandukisa vhutshilo hanga pfunzo yo ntshimbidza ḽifhasi pfunzo yo ita uri ndi vhonale ndi muthu pfunzo i ḓo kona u ni dzhenisa na u sa dzheniwa ṅwana wa tshikolo imani nga milenzhe muswa imani na milenzhe na musi zwa zwino ni tshi khou ḓo ṅwana milingo enoni zwi ḓivheni uri zwa zwino challenge ine navha nayo ndi nthihi fhedzi yo ima nga milenzhe ni swikone na takula vhuponi na bva khaho na takula vhabebi vhaṋu na takula village yaṋu na takula dzikhonani dzaṋu muswa imani nga milenzhe ni sumbedzise shango uri education ina maanḓa pfunzo ina maanḓa. MEC ḽavho ḽa u fhedzisela vha ri mini vha khou lavhelela uri vha ḓo wana phesenthe ngafhani dzi tshi bva nga ṅwedzi wa Phando? Ro ḓivhetshela uri phesenthe yashu arali ri phasisa ndi 80 ri nṱhesa ndi 85 so percentage ine ra khou i amba na ṅwaha sa Limpopo ndi 80 to 85 ndi zwone zwe ra ḓivhetshela ri tshi khou sedza nga uri ro shumisa hani ngauri vha ḓo zwi vhona uri nga trial examination ro guma ri kha 79 ye ra vha ri khayo nga class of 2023 zwi amba uri u gonya a zwi na option sa boso i khou ambiwa nga hafha arali matshudeni yashu vha pfa ṱhuṱhuwedzo heneyo ya uri vho guda ṅwaha woṱhe kha vha ḓigeḓe zwino vha ntshe zwe vha zwi gudela ṅwaha woṱhe na mulovha nda ndi khou vha vhudza nda ri kha vha rule vha vhe na mulalo vha takale hezwi vha tshi khou yo ṅwala uri zwi kone u bva zwavhuḓi. Aiwa ro livhuwa vhukuma MEC Vho-Mavhungu Lerule-Ramakhanya ubva Vunduni la Limpopo ri khou livhuwa khathihi na muṱuṱuwedzi wa vhagudiswa ndi Vho-Murendeni Ndanduleni. Fhungo khelo ro ḽi ḓisa vhathuni ndi a fulufhela uri hu na zwinzhi zwe vha guda zwone kha mbekanyamushumo ya madekwana a namusi mathina ino mbekanyamushumo na dziṅwe dzi hone kha siaṱari ḽa YouTube ḽa SABC Mafhungo na kha app yashu ya SABC Plus. Arali vhone sa mudzulapo hu na ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha ri lumenḓevhe ri ḓo ṱhaṱhuvha mafhungo avho sa izwo riṋe ri tshi tou vha dzomo ḽa lushaka zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho ri a fulufhela uri matshudeni vha matiriki vha ḓo shuma zwavhuḓi na ṅwaha vha fhirisa na zwa Mahola a ḓo vha madekwana avhuḓi kha vhone yowa.